ka Greta Solutions Training Academy ka bai training card bat ka Sarkar Meghalaya kawan ra shapi ye ki free skills training lani ki training ki bamdan kamjing siu lani yo ai ka course ka bangin ai ka long bamboo furniture maker ki jingmin toy ki banyo na kani ka training ki long government certificate startup tools but placement ki seats ki long ki baduna join no menta ya ka Greta Solutions Training Academy bantip company follow yengi ha Instagram Facebook but YouTube channel lani phone ha uni number no hunrio sound not daisan nyo 7640957777 join not menta Kinong ilam jong seng HNM Riboy District hakjing ilam jong ba don rekshar obli president kini seng na Riboy District rengkat kajing don bentalang jong kiwi kinong ilam jong seng hene kasengi kabdi kasengi rakhe penne maryang kilalet bantung ding hasilenter jong surok ba national highway kabahap hathain bernihan da kajing tumu bon wanra biang ye kamaryang kababha hagene kathain namar kajing bun jong ki karkhana ba per bat kajing klut jong kamaryang hagene kathain kabade kasinong kaput bat kajila asam kidkot jong aseng gration benta hak batung ding ini resmi jadi resmi wang ini nak lihat ke HM Riboy District lawan ban rakyat ya kan sini juga kemarin kedau ke bangi lawan sudah sebelum ini cik sebelum ini marketing ke bangi lo nak kecik ke kita juga serta India bernihat nak dek way ke area juga industri dia ini sibun pak jaklia program jaklia ini ha ini benar hari nak lihat asal kita musim ke ba rupiah apa Riboy dan ini pun lang nito ini berbuat dong mencet berlihat long kecil ke yang tak kuat mendai banyuyak penting hak ni kira kini kecil penting cumi kelong ban punya penyeda yang kemarin berpernah kami dah baca ini ke pollution kami nak sendiri kita baca bahawa bukan kecil slow tetap rawa banyuyak maka pekerja kerja apa lorong away ke distrik Henry Hai semua jadi kesemua kita lihat kepala Hen kedai ke area kewajakan tam untuk di India nak lihat asal ini dari distang lalu ini om pengisian tu ada betul skor dewan bukit semua mereka kamu lihat ini ada bukit istighfar agar di area itu Kejadian betam sini ya. Jadi kita beton orang kalau ni orang jadi pramembat berdak jikai dia samiki bendera nomor 2 mark lagi serai belum ke mesej ke super super merjam asal tahu atau asal tahu dah dia bertanya ya kemarin dia ban rim semar jadi betul